PWD community division. Susah. Contoh yang Pak Khwlai ini. Area Autonomous District Council. Senjata parti. Belakang hambai. Ini 1 tarik September 2025. Seng o kilam saya nirai wo. Sini komiti division ni PWD office, executive engineer office. Seng o jaga ini doglang khulukgwi. O jaga paiman jaga sini borong benang EM PWD NRD Colonel Deborma. Tapi paicok paicok sini borong benang MDC Sodagor Koloi. Tapi sini jurnal ni chairman. Tapi ILC chairman. JDO, executive engineer, official staff, sini social activist, jotu nunggu, sini OAM sayo, PWD division office blog, mari bagai, lukurno belakang hambai maya faru, tane kecine bubagrani netrite, sengomona agini imang tongmani, jonogon ni dok langkan awon, lukurno dok langkan awon sini office rongno, saurnya ni bagai sini cat jauh mungtonggu. Hani bangun ini possible mu. Ini fan limited, rang limited, ni bisi open na jeng cat jauh. Sini di perasa am China jeng bahaya ke development kaima, omo sini sak harmung ni bisi ni kaisa part omo. Ini executive engineer division office khulukgwi mani bisi ti. Ini orang joto jeng ketang tong fana. Apro samung solenai, jeng thui pai pro omo samung solenai. Jauh mo kaisa development ni. Kaisa doglang khulukgwi mani. Orang bising si rang painai construction solenai, lama senajanai, school senamjanai, jekunu samul am saini tangjanai ni jauh office ni bising si tangjanai, jauh tangnai office, oh ini jeng oh am sayo khulukgwi. Hani bangun lukurno hambaya faru, paide jeng bus kang salok haine sini TTAADC sini sakthar mungbai, sini bubagrani sakthar mungbai. Sini lukurni bangai jeng bus kang obutai bekaham public welfare samuk. Asal nengsteng jotona hambai.